evidence ek leri ponum ka se adari ching de ayam kayam moi masen jana rega loire mo de law adi ka chuli de law have se mayam ne jana budu law ka wi kanun ka wi chana bi chana patha ko akoi noi law se noi law da tawana tammo koi masen kun masen ne jana rega loire hai bedo adune ayam loi chali base adu mas ka jor kana ngai leite masidi sheng na harbada moi masal lamgi khara ching de leba ta bai chenau sing lamgi da khara munaba kona bai hanjin na ba se khara serious on lo nei akoi tam da se to do sin akoi gi haibu leite ching du sa akoi gi ni tam du sa makoi gi ni adigi mayam akoi amatani adu to bu makoi gi na katang ade khulak pa sing khara machin tong mi sing china ama haina ba da moi masen kun ge group da tanaraga dum lo san nei dum adu le to khra da na 302 ko Indian Penal Code leiriba IPC da mi hanarom ba adu ba taisan na bagi moida jana bam le jana be matung in leire law is say ne yadar the law is redundant law nang law chana de law re adu ayam ching da di moine jana ba that is called the law adu IPC or CRPC or evidence sector kar claim ta leiti jana ba phajana prokno chapado that is a law man me japado adu tane da kasilita ati subject tang bi jai sidi this is a very common thing sidi toina thokani and thana cha thokani lamgi tamakta di chingda leba mayam puna mo se yamna kari haini yam masagi khara ningjaba pamjaba khara kanaum khopchening ba khaji khara adu kun hauna no bo tonu ba su jawre the sometimes very serious law and order lakpadi jawi adu ta ya armed personnel mayam police changaga khaido kachin to bu na tari su macha masu di this is almost every week every month every place macha thok to ban ta state ta su amaram di mo si yamna kari haini mai popam da ching siga makoi ga di yamna naksan kari hani imung gi family do no u phau moi di yamna lu na tawi kholi do man kate henjan na ko chen number se kha taw no khono ba se dum adum to dum loisan ngani se kashina this is not a very major issue ni aduna yan masem serious lo khom chu thokte adu tung no se thokta na ba se ko na haijaki han ba lak jage ekoi gi Modi amasung Amit Shah da lengak semhan biu hajaruba singna ama haire khudiek pi ba yaw kidaba singna amamuk haire haiba tongan ba wafam sing phongdok piri ahan bada khudiek pi bada yaw khiba kangbu na phongdorak ba wafam pukhajarke oja pabung miyamna popular government ama leheningi haibadu central leader singna khanghan bani haiba wafam ni aduga khudiek pi khidaba BJP gi MLA amana haibada irang loi sindringai da lengak semhalak loi BJP gi di khudiek khombada chatna de haiba wafam ni aduga amuka Congress ki side gi phongdok pirak liba sina ekhoi lengak semjage haiduna Prime Minister amasung Home Minister da haijaba asi lali haibani hojik leiriba se ekhoi gi tongan ba political issue haiba tare tongan ba wafam sing phongdok pirak liba sida pabungi oiba wafam kari thambini tajida hamadu muthachari newtv ki staff punung pasu ye maru Dr. Gita Jannamati Malam Tabir Minister Kok Nanjari India is a freedom of speech the lebanina freedom of rights freedom of speech lebanina kana su kana achum amada within the ambit and within the purview of the Indian constitution the akai bithok ba haide haining ba haibe jai this is called India amane claim to ba amane se party form to ngangbani khokani haiba amane hainan haido lali khol but this is nothing is the whole bani aduga asumaina issue putokpa mayam de kok ngahonba amadi kana khani oidabada oiba sanaba ngangba su manipur da rajniti wala singje jam heire akoi tamdali ba mioi singi de yam phajna tamhode phatta basuk tamhode afabadi akoi achum basuk te ngam sia thoktre mase moi claim ma di ke sukai de ai shining thoni ai gi jum da mi mari khak leiba de ai gi jum ning thona ba se kana ne la le hai doina akaraune micham gi michani gi kundale bi khulak pudman ni thone bi okay ai sei jung da mi manga le bi mi mari ai prajani ai gi lubi nei cha hungi ai ma ko klai ni thone hai gum jani da asi moi ki claim party claim mai tu mo hanging with the high bi jai masi pru se phagi ta no tokani akoi na have very simple way matam mahanjaroi masi akoi masen mamutta na marata na khanaraga mi yam da kunthra ma thoi le ra batan jada legislative assembly ki legislature me kunthra ma thoi le patan jada governor the chim thage bi chat pai darkar leita ko me kunthra ma thoi se koi lepi ko legeri koi photo number thari sini along with the signature to thari koi bu
ministry form tonorba mase koi PBO haidin phamma the governor kaurakani invite tarukani governor gisu amadi government of India su makoi intelligence SIB special bureau adigi makhan gi lady moi pano se pau minute to minute phang mase mon haiba haidu darkar lete claim haidu ga chumma gu dam khenaba laido aduna claim amu defame amu counter tawguni amu tawgani mase pun matam manghan baiwani Noine me kuntra mathoi lerabadi, you need not to go to governor. Who is he? You need not to go to prime minister. You just send a letter. Ako me kuntra mathoi leri, this is, we are 31, we are here. Ako ministry form togone, you allow us to form the government and nakhori to tinggal laga, chao na pong na taro hayu, government of Indian invite khudak tarokane, governor khudak togone. Mitara legin amu claim toguni, mitra amu legin amu claim toguni, kunma thoilere amu claim that it is not your legal rights. Claim that oi debu chumanna ba ngamud su that is also claim achumadu su mina namdharaga amu pukana mohona boda that is also claim amu tari claim that you have not the your locus standi, you don't have the full rights given to you. Full rights pamudin hajiri do masu manung langna ba khona ba tok pi just 31 members you sit down together loy na maya mamang da media mamang da kauraga press club tani khangde noi convenient mafam dani khangde kauraga mi kunthra mate MLAs mayam lepaga photograph mayam lo photographer kauraga mayam mamang da show it governor the che thabi garo or copy to the prime minister of India nongala prime minister korokna all of you fly and come to me and harekani do aduna sipuna mase bargain taunaba claim haiburtadi thangai sengba nattaba oiba jaba jadaba claim to haibado that is called claim ai thangai sengba fundamental rights phangmando this is my rights I be given haibado haigetabani adu claim ni mase claim counter claim defame defame masigo mase kana daba wathi warem ngang with the paper the matam manghan ba akoi bisu matam manghan ba adu we don't trust the politics a politician asing badi 31 members sele governor the nawale chalno we are 31 members excellency this is our paper loire we submit to you now we go back governor ngai kho governor moi lagtire mamang the intelligence department panong special branch special bureau CID completely intelligence branch ming pinal lei the mang already lei grabani moni chala high bitter kar leite governor come have a cup of tea let's have a discussion come on enjoy the congratulations harikani the claim have tarbati ai mi masak putok ta na mai mamang da pu da na ai check ra ishalla pura kol oram masajai aduna mauna chalo claim haibuga masiga koigana we are here I physically present we can bamlai aduna sipuna masi rajniti ska chair munna bai wang atre lepak chokot pa lepak manghan ba kanana the you all politicians nakoina tangdu letan leita badinga si thoi ngatani nakoina koi punama se pungut pothal amadu chongjan amadu chaitok amadu noi napang munna bada koi sanga on land you have no legal rights you have no locus standi you all the politicians to nakoina wahan mit ta on gano nakoina amano statement amano pigani amano matawna who are you after all nakoi bu kun thagat pane but don't play fun like that achom madir putho nakoi mi kuntra mote phamu mayam press club ta phamu mi kuntra mathoi natak noi mafam mon noi office ta ko loi na mayam punu ko mi kuntra mote MLAs na ko lepi say we are here high the statement lone piu mod mayam among the you then you send to your authority the prime minister nongala paira lakani masu pami when do popular government pamba adu gase claim haibido as long as you claim I should dogni I should claim dori ne I am a king in my own island ai imung mi icha hum ga ai nupi ga akoi mangai manung dei ningdau ni na koi mi mari du na ai prajani ne adu gum jat ni ta akoi haijabana politicians you play very fairly mingo da awana mingo da koi da time to time akoi da su ma pau na ta se ta hon na koi ma hon ga nu no koi pajana politics no san no koi bu pajana MLA kahan mani lai pak tang du leta na pubiu khopu but you send another letter another one come another issue letter who are you after all no MLA kahan no yo koi che thawa sa do don't play that kind of fun achu mudda puthoro party badal ere party mug spokesman among we 31 are here you say give statement in front of everybody give the names and give the proper governor chalo horing lo ai no alma ceremony akoi swearing ceremony to hon gair kani to but if you say that claim ai mi manga ni lai bese mi kun thrama to li huri haradi no one will trust no one will believe kana cha thajaroi tajina ma sai na kanadi matam waste to risi I hand over to you come to the good topic ai jage
Thank you. Thagachari Pabung mathangda mo oza Pabung da lakjage akogi Tamenglong district headquarter ga thangnana leiba all Tamenglong village amasung Dailong khul anigi marakta lamgi wahuda khul anigi khunja masel khuthokna rakpadigi security personnel tarani thoi amasung khunja taramari asok apan nangkhre haibani Pabung mafam sida akogi yamna charing charang na ba men man ta da ba thodok ni aduga mafam du sena du na leiriba security personnel yauna soksalakli bani oiriba phibam jeda kari habi ni ba sin land disputes the tribal area the lam the yauna su makhana chenaba munaba khurmse am toina thoi masidi moine sem ngate ni moine jaba ngate ni chingi lo se khadang tongan ba khulak pa ama leiba kopa makoi masen ngate masi law and order problem se exactly law and order problem su amu lo busu jai lo busu ja di haibu gum wakhanam lei makoi di moigi ningthoduna ama haigiduna adum mayam janu chil adu sa phabani adu present situation CRPC IPC or kigi bharat ne sangita da evidence ekal report um gase adari ching de ayam makayam moi masan jana regal loire mo de law adi actually the law have se mayam ne jana budu law kawi kanun kawi chana bi chana patha ko akoi noi law se noi law da tawana tammo koi masen khun masen ne jana regal loire haibedo adu ne ayam loi chali base adu mas ka jor kana ningai leite masidi sheng na harbada moi masal lamgi khara ching da leiba tabai chenau sing lamgi da khara munaba kona bai henjen na base khara serious on alone nei akoi tam da se to do sin akoi gi haibu leite ching du sa akoi gi ni tam du sa makoi gi ni adigi mayam akoi amatani adu to makoi gi na katang adu kulak pasing khara machin tong mi sing china ama haina bada moi masen kun ge group da tanaraga dum loisan nei dum adu to khradana 302 ko Indian Penal Code leiriba IPC da mi hanarom ba adu ba taisan na bagi moida jana bam le jana bi matung in leire law is say ne yadar the law is redundant law nang law chana de loire adu ayam ching de moine jana ba that is called the law adu IPC or CRPC or evidence sector kar kem te leiti jana ba phajana progno chapado that is a law man me japado adu tane de kasilite ati subject tang bi jai sidi this is a very common thing sidi toina thokani and thana cha thokani lamgi tamakta di ching de leba mayam puna mo se yamna kari haini yam masagi khara ningjaba pamjaba khara kanaum khopchening ba khaji khara adu khun hauna no bo tonu bo su jawre the sometimes very serious law and order lakpadi jawi adu ta ya armed personnel mayam police changaga khaido khachin to bu na tari su macha masu di this is almost every week every month every place macha thok to ban the state ta su amaram di mo si yamna kari haini mai popam da ching siga makoi ga di yamna naksan kari haini imung gi family do no u phau moi di yamna lu na tawi khole do man kete henjan na ko chen number se khat taw no khon ba se dum adum to dum loisan ngani se kashina this is not a very major issue ni aduna yan masem serious lo khom chu thokte adu tung no se thok na ba se ko na ai jage hambiro te subject kan ga ba ga na mathang da mu lak jage akogi lak iba chahi listing aniga kuntaruki anganba matamda pangthokadoriba mikok thibagi national census ta leibak asida leiriba tongan ba caste amasung subcaste singi caste data khongatuna mathau taba welfare scheme kaya paikhatnabagi damak caste survey su yauna pangthoklagini haina UNN minister asini baisno na phongdokre pabung mahaki wafam ase khoigi caste census na chingba yauragani habani aduga welfare scheme gi dabaktani habani lokhalakliba khongthang ase aduga mamangda asigi ekhoi census ki matang ase haukiba chahi sing da ekhoi Congress party yauna opposition party sing da gisu hauzik lengak pairiba BJP lengak ki mathakta caste census asi pangthokna ba ekhoi demand tawduna leirabani khongthang asi phaba wafamni de haijaningi pabung kari habini nyambi mase Government of India amadi akoi gi my state pidi my fundamental rights assembly sene supreme ni adu bharat ki chanabi chanakanglon ama leiri asigi manung do ne to bom thoi mase plus minus loina lei mase akoi bharat ese kari no habida kari haini koi se संविधान से am khatang leiba se eta pamaktaba aina adugi lukni aina adugi dharmani aina adugi du chatpani haina amanatre the numit se nongpokti thoi haibe se kangbu na nongchupti thoi ane ta hairi poche that is called the bharat madi tomon thani hum dum deliberation tawna dum loiba ngamai madi sagai amukha as an Indian ama oina ai mete Indian ne haibe kari darkar leiri as an Indian ama oina ai Bengali Indian ne haina brane
ai Indian amo in ai Christian Indian ni or Christian Muslim ni ai po akoi ge kari haina ai akoi ge akoi ge midai dharma chapla Indian haino koi Indian hari Indian o nangkar ma community na har Manipuri hai bijay aduna koi se shamna hai re badam mari se jet pa loi taba mi khara wang nang ka du bitu nang wang nang phutaluk makai wang se kari nang se do wangom tok tel mari ama hete jet pa thau lei taba unnecessary the parliament the unnecessary the kiki Rajya Sabha the matamanghan ba pung mga taruka without any base without any foundation without any plausible explanation tawdra matam pumang mga parliament ke pung mga taruka mangan banga mase that is called the Indian democracy adin mase kari tawguni kari tawra phagani kholi mai Bharat Sarkar na lo jar ke se mani lo jagado mali Simone caste Mukhaiduru Kasini caste sige sub caste mulakani sub caste OBC mulakani madi SC mulakani ST mulakani ST the makan kana mulakani shuna in Nairobi the law redaba other law have seen India the laws endless ano by enactment haidu dina law in a masina quite chungu the yatra ge hat at the land at tobi this is called the freedom of rights and the freedom of speech but the freedom of destroy how you say Manipur se tanatani India the mangan ba matam mangan ba India the koi sen mangan ba se example television ki discussion the parliament the tawri no model ba crore ni tingi ba pungai ma pungama deliberation taro loi bi jab do thama khai ma thama loi dana dum thamba crore matam mangan ba sen mangan ba wathi wore mangang na loi ba numit se nong pu thoi ha gina amane nong chop te thoi ha gini masi mari chi jet pa loi da ba some Nariga Bharat above the Chakulli high democracy da our freedom of space, freedom of movement, freedom of rights, Madabu, Masiyam Nalan, Shijani, Tauribasi, Mona cabinet consensus on a Toro Purple Nina, Mayam demand Nina, Masajabam Toi, Masakana ni had the Moitoropani, Adiki, low semadilai, low si Hana Kanun, the same Lori Masi, Muchana bita Chanapatata Putoga. Kadai bhog masi akoida phajana pukotpang ngangmani phajana mati matuni chapmam di Indian ama oina akoi se phajana se British kumba Europe kumba or America gumda law ma same give the law ani same the babi the mati law di matungina within the purview and within the ambit of that frame rule as the passed by the parliament or by the assembly or by that country to the be the chap chana to the akoi di amanatla mathor lep mata hairisi CPI mata hairisi CPI di CPIM thorkani CPI di CPM ML thorkani Congress mata Congress O Congress R Congress S asugum ba haibisi nongani nimita ba thole tabak se dum mathak batang ta putok na batam man ba haibisi this is the India gi one of the greatest achievement haibete wathi ore ngang bada matam mangan ba India kok le tabudi nate yamna le ngang ma yamna hai matam mangan ba se thodo khenna khoi hai parliamentary discussion to kan without any base without any substantive issue pung mga taruk tare ta numini humni ga ngang handal tumin ka tawra opposition party na phajal ga thamma matam mang handal to opposition this is called the freedom of speech this is called the India freedom of rights you talk whatever you want nan poem Birla honorable speaker parliament the high leader of opposition Rahul Gandhi the honorable member leader of oppositions na akoi hold the lapo kopada nang pije chakche nang genji mu lilla lai ka haiga leine kaya yi kai ram to some genji t-shirt mum nisli lai there is some decorum hai mana aduma haidi chummi parliament hai se Bharat ki संविधान की भारत की खुगी मंदिर ni laisang ni changi bani dana mapi baron mai ki dress ma proper norms proper dress laga lau hai bagum jani adu matam na se pung kaya manghan gare pusal ka taba matum na sumang halle aduna khidang ma se niyom na ni chatsi ma request to om Birla mana adugo Rahul Gandhi sahab ka torko ticket ma nahani hai so but there is a form there is a proper norms se koi bharatiya koi ki mandir ni aduma t-shirt ma samajam litkalli khara ma se dem care hoy adato the man om Birla ne speaker ma request to so there is a freedom of rights the freedom of rights in underworld selaga we do apology khongro setal laga the freedom of rights ne heta to budi ade to there is certain norms there is certain procedure respect udumni aduna law is going to respect but that law becomes redundant
adum light adum le horagani law is thogai ge akoi de lere law is padana chana ge chana pata akoi India da lere adum matam manghan ba law sibu jar su jadana chatana ba mari jetna ko this is an Indian madigi afaw thabuk to se Indian ge yam lei adigi jam na kok le se lei foreigners the foreign the chakar ga ang pada scientists afaw afaw le se Indian mi su lei adu India te her lak pada makan makan ga nei na ba kon na ba unnecessary wastage of time nuin mangani PVC ga mu extend to numitari ni nipani ka bawdu loi da sum jauri adum to mari si jena dana ta dum to live unnecessary without any base without any foundation this is called the India manamudana tajida kari haigini akoi gi se matam mi na talk less and what more even British Parliament ka torika se American ka torika se puthur pasi nakta minin mga taru mga maga loy na tomin na loy na pam na le mayam pur amana ngangi ta amana tomin na le khoi amana ngangi ta amana chongsan ngate amana ngangi ta amana pungkhai ma ngang pung mo sufficient enough pung ani hom mari phau loy ban nai dana mong continuous nongala sa mga hangani nongala sa wastage of time waste of unnecessary harassing the people mase ko leaders jam lei atawu da se matam nyam na schedule da tawna khotna to base mase phagane khali adu kana da bade sum sangdukna khotna ngang na khotna leiba khopase mase karim kana de mase come to the point and brief haibu mase I thamjagi thaga chari pabu mathang da